Unong aktin kesang Voice of the People Party VPP Dr. Baskem Marbo loong bakacing beseng ya kikato kan nengut kinong ilam ke parti long halor kanorim baka parti ke kuak bandon ke disiplin ha ke parti uloong ru bakan ru kanu keseng kamla pantrekam klem don ke disiplin bakan ru kanu keseng kadon la kajong kanorim bagi dekod jongka kidai bandok senyang ya ke parti Hendrai kidon katu kane bagi laker persyak ya kinorim jong ke parti kimbun kajing beseng iki kamdai ke bagi basulet kerke ada bikren ya kene lakam slem watlah ajimud ya ki bakim dai bangkren segilat patai kubor bangkren ke bamon hendrai dai ban burom ya keseng kini kinong ilam ki besyabe kim burom ya keseng ki keren hakir insan sosial media hakilat patai kubor ki bamihap ya kanorim keseng bat la beseng iki kat kum kendon kariti terekam geseng la bang kedau ba arngu ki kertong MLA ka VPP kerto ba Avnar Medon Periat na isilong badu ba Shanlang Warjri na mairang kila syabe seng dangsen berkumju working president ba Herut Sing Thaba alor kajing keno bagi re persya ya geseng alor ke MP election Dr. Baskem Mulong baka VPP lada ka job MP kakua bandon kaliang persya lada thao sarkar ke BJP Hendrai lada thao sarkar ke parti ke Bumesya Niem lada kidon kami ke jing kersan ke VPP ke peluai panisno lang ban kersan ulong balada ke VPP ke job hakane ke MP election kan pak ya ke kubur ke paklan ya ke sarkar cela bakam dai syuk ban khenben bakam dai ban leka ya kane ke lais nem tam ke bandang wan ha ke bagi pai ba kin ai ya ke lubab